Ej, veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu vi radimo funny challenge. Opet ako se 2 puta smijemo, 2% ležim, sutra mi ređen da neće biti dobro. 2 miliona pregleda za ovo, to je nešto lepo. Čekaj, ovako povećam sliku. Ajde, tu. Makne ovako. Vistu. Danas radimo funny challenge 2 puta, ako se ne smijemo i spali smo. Da. Ajmo. Party! We're having a party! Ne, znam. Kako se potreba. Šta je sada se desi? Nisam. Go. Okay, ready? Oh. Here they go. Sve sam pod kontrolom. Čekaj, pauziram. Ja više sam sebe nasmijem nego što movi panolci. I daj, pišite mi dole u komentare šta je još da snimam, kakve igrice, kakve challenge sa drugarima, nešto, pošto će sutra izaći 7-8 klipova. Možda neće, možda će 3-4 tu negdje za moj rođendan. Pa hajde da krenemo. Sad nastavljamo, mislim. Kako krećanje. Niš. No zlatno. Ne bi joj ne dobao niko. 2, 3, go! Mede. Vaster za lik. Što si krenula je bute. Go ahead, blow hard. Harder. Harder. You actually gotta blow at the flower. Blow at the flower. What happened? It's just yucky. Yeah, mommy said not to Šta touch je your face, right? ovo? What happened? Šta je ovo? Says why? Šlag neki, šta je? Did it taste yucky now? Yeah, gross, huh? Bolje raz ga farbu u plavo. Također ljudi, postavljajte mi neka pitanja u komentare da vam odgovaram u videu. Hoću 15 komentara, vidim 15 komentara, vidim za 5 minuta, mada je to nemoguće. Za mene, za neke je moguće. Neki ljudi, tam youtuberi ko Imperator, FX i ti, zaradi za 5 minuta 40-50 komentara. A za 5 minuta 2 pregleda zaradim. Good job! Squat! Good job! Squat! Yay! You want to put your hair trims on Papa's head? Why? Znam. Mogla je servisno vika se zove brat. What are you gonna do? Če, stani. Gledaj sad ovo. Pa sam sebi spucao vrat.
Zašto meni teklo? Čekaj. 5 minuta snimam. Stvarno. Joj, nasmijela sam se. Ne. Evo ponovi. Back up a little bit. That's good. Now pay attention. Še nam se nasmijem, završio je klip. Go, get it. Yeah! Oh no! Keep pedaling. Pedal, pedal, pedal. We'll see what medals they get, and we can give them to you out the window here. Malo, malo. Braço, gaj. Znam, malo. I ovo znam. Are you okay? A, tamo. Are you okay? I want chicken. Stavija Bog te. Ispostavljam sam rekao, ako se 2 puta nasmijem, odjavljuju Inko i Vječa, ljudi, to je bilo što se tiče ovog videa, nastavite ste uživali, ako jeste, zveknite like, share, sub, mi se vidimo u sljedećem, poz.